Kram kelonyap sikpas kun kata sekretari ke National Security ke Iran Ali Larijani omde ba kelonyap tang marwe ha ka extra jung spy ke Israel ha kamit sngi ningkong henry ulah kelonyap langru haringkat ukun jong u ha ka baya kamet yap jung ki la ong gi kubor pa ke Iran kan step menta ka sngi balang Bat keba pelah hang ne kadai ban namar ka sati kebau Ali Larijani uladeng wat hakapor ba ula yapru kadon de ka simbol ka lama Israel kadur jong uklur kad bagi kubor ke Israel kila ong ba ka jing kruit estraj ne kamit ka sngi baar ka Israel kadai ka jing thong penyap yu intelligence minister jong ke Iran katau Ismail Al-Khatib ha ka ba don rugi kubor ke ba lakam ba ula kelon yapno Henry Padon Pat kijing permina officially na kaling nyukari Israel berkumjuru na kaling nyukari Iran kebangin dangi ap yang kubor kiban dangwan. Namar Prime Minister nyukari Israel Benjamin Netanyahu kat kumi kubor ulaong ba don kamsyu bandang ap kano ke hukum. Henry jar kat ya gibala temu ban ketong la kendai gilidar jung ke Hezbollah lani gilidar jung ke Iran ke Israel kala ban kerwit ha kano kapor. Kajing thong penkelon yapno ke Israel yau intelligence minister ke Iran katayu Ismail Al-Khatib kadai namar bau don kajing yadai ke janbha bat Mojtaba Khamenei ubadai supreme leader bamenta jongkari Iran namar bakari Israel klayo ban penkelon yapno yau Rajhan jong Ali Khamenei katayu Ali Larijani Henry patla bantip hadu menta lah tu intelligence minister juga Iran ne kemit ulah lajim lane ulah kelon yapno namar padon ki kubor ki batikna halor ke jingyap jung intelligence minister ke Iran na kaling ke Israel bar kumjuru ke jing perbena na kaling juga Iran bar ke jing thong jung ke Israel ke dei ya ki leader jung ke Iran hadu ba ke sarkar jung Mojtaba Khamenei mentakan klaim no ba ke Iran kan yo biang da ke wepat ke jing sensyar ke ba themai Ki kubor kila kamru bau klidu haka office jong Ali Larijani katau Ali Reza Bayat ubadai sa wepat ubala kelon yaplang no hak extra jing spy IDF har ringkat Ali Larijani u komandar ke basi u khola remesa Soleimani kat kum ki kubor ke Israel laong baka extra jing spy IDF ne kamit sngi baar kadai ka wei ka target yau intelligence minister ke Iran u Ismail Khatib ha ka bagi kubor ke Israel kilakam baka extra kalong ka bajob Henry hadu menta ka jing ap kadai balah to Ismail Khatib ulah laim lane ulah klon yapno kad ba ke Israel menta kelas dang ka ground offensive persya ke Hezbollah Lebanon bat hak ne ke jing sedang ban kenra ya gidi kod jong ke Hezbollah ukun jong finance minister ke Israel kata Usmodrik ulangat no hak jing mensau ke bajur ke baula don ICU katkum kadur belapus da Usmodrik kum taru ke ke bandang jan nang nei syakmat tong na abi kuwe pat ki kubor ke bandang wan ku blai sibun